Bangsir Cape Alsomar Japanese encephalitis kiso kilong atumapan Difu Civil Hospital along Sekilang. Inurapan Guwahati an se kapacilang damji apan kitoy. Sami Jadrisa Nanda Tobi Kit Miss India International Tourism Surihin Krisir Cape Kacapati along nong Palong dun si Karbi arat apan nong Mekiwan. First long bichidu talent han vocal competition along kecheng sian nong ikilong abang piapan tangka kipi pajir edet. Kardom Karbi prime time long penili junality mungpi non beer tang ton pen arju ikha Karbi ang long arlo atok ano kido arat atum dok anta Japanese encephalitis akiso pen kachipajok jiapan kachirok tok pen kido kithak akinang sota birta jakhong ni phai cap ani kat news apherang ke pen Difu Civil Hospital along kahumri damahut Dr. atum pen nang pachini don Japanese encephalitis lake isi phere meme akiso laso akiso pen munit atumapan apu phalang no thek kapamang hutu apu gachorot lapen prekjam akiso taman ithek non hechong Difu Civil Hospital Children Ward along Bangsir Cape che akiso kilong atum se chilang bomlo Bangsir Cape ang bompen inurapan Guwahatian se kapachilang dam pamiji apan toy tanglo Karni lahadi non nang litum na so nang li sokopan check up that pen kiso resolve ko pilo je kiso pusi resolve ang no memang la chitim ki check pot pulang hala check mar time ko ta kali de non ni ko an chelang nang pusi doctor to nang pulo release ji dawai ka do ka ve long et ma dawai ka do ka ve tan tum ni thang chinam nang ne kiso rak kan tum chelang bom sa la kiso ke long hut ke la son kiso ke long hor bang ke alam ta ve lo jak ta ve lo sang la ko long asu paching seng han lang ta tin chap che lo da tin chap che lo duk kon ko ke la ku patik la ka duk lak lo patik la ka duk lak pen na kit hai silen biji ki pen ke lang bet lo la pen lam nang ji thek che nang ji thek che si ke kaya teng di bom sa no bang ke duai biji pilong lo masin non ke kaya teng bang bom li Area King pangtang hokpo ang si nang itum lada hospital ban do no bang ke resolve bang ke ji ki so pulo long lo tang tela bang so kachilang ji panang itum lada hospital ben do wai pi ni hai long do ma do wai ka do ko beta long ni ko ana pc nang itum me dak ben hem chi dam tu long ni pu nang doctor nang pu ni ko ana pc release long ni lake unhost bang o ele unhost bang o ela selang nam pini ninji thik kina wai dak de la din ke to thak usna commitment se ke long cheng Krista regarding pe ke long cheng ho da bang so kiso je kiso ko sona niom lo aru kom behus da titi lasan arti wajah hai lado lam ke arti pun lat titi एकदम बेकार है titi behus da titi dak bang lo ada beji hai kilo aja ke bom nale kom usat da so taham non doctor pe report ke ji kiso de la so kiso pe chingrai ji phan ke doctor to bi pilo nang phan ke itu kan alang tung doai pilo asan ko te beno ya jab na pulo mi pulo alang tung tin khara leng ni punta kyong do non bangner Cape atumapan ke Difu Civil Hospital along si lang bom lang lapen kimeyang thek long pon bom lo pusi Dr. Minaki terang pipen birtak endam ahut pherang kya pan nang pachini don lang penipana dalia lang penipana pajing lah ke baki orang improvem lah condition abang ke so symptom ke long cheng mang ko san se la icheng bang ke aku sopo jor hobo tar pisot aku apong sopo tar pisot aning bang ko ke diarrhea kite bang hoy aru main ke fit mari ko aru mane suppose ek dui din jor hobo jor hoar pisote mane tar ke boli drowsiness ba eduka ধৰক টোপনিয়া দিব বা মেন্টাল হেৰিটো চেঞ্জ হৈ যাব ডিস্টার্ব হ'ব সৰু বাচ্চাবিলাকলেতো বহুত ইৰিটেবল হ'ব আৰু মেইনটো ফিট যদি এনেকুৱা চিমটমছবিলাক দেখে তেতিয়াহ'লেতো লগে লগে হস্পিটেল বানাম পঢ়ে লাচি ননকে হালা চিটেম কেনেকৈ না
Pacekci pan lasan atwa puna album nang ko ani pasam lo kulote lasan kuni tenlong infection mati tasi brain kolwan part si infection dolo ma labang mo kini apor kisuman defect thaki jabo pare tasan kisumanor to kanere nuhunibo pare kisuman sokure nerekhibo pare kisuman to hala akeng pene pana kidam ta sabso damole jabo aru kisuman to ari pene pana weak hoi jabo pare tasan ke dodo he hala ke improve pulote to ini pola ke bang kisat Non-head jong India International pui siklim sumaratum angbong RJ kimi kachpate jai mek along selai khati arong kedo Biswanath district along rikedo Jeswar tok bi pensang pi Runali Bora asupi sami Jadrisa Nanda tok bi pikecheng senong echipalong dun abirta chakhong ni phai cap ani card news along birta nang pale Guwahati ITA Mekho Auditorium Hall along akaprek along Ripen Laki Maharashtra, Gujarat, Orissa, West Bengal, Bihar pen chenglok prek jam along Ripenta nang cepate dun. Kato kawe pen bang pharo isira bang proxy cap cepate dun abang phia tumdo posichini dun. Bang so chai mek along ningkan proxy sosechot. Karbi also sami Jadrisa Nanda tok PPC kecheng sia nong echepalong dun pen Assam arokedo Karbi arana phan nong mewanlo. Jadrisa behek ako pen dakipang imate modeling aning dok pik lapen ang parta alang likilun kikan setame aning hang pik posicithan alang li non amat Biswanath Chariali along kido Little Star English School along si class 1 ang deng Charlie Bomb puhenlo Long Beach du talent han pen kidam tang surihini recruit roxy aning kan theria chiklo ni phai inkoira pho ani kipado pon first Long Beach du talent han vocal competition along kecheng sia nong ekelong sami joti terang pia phan sikalak isia tangka kipi pajir edet abirta jakhong ni phai cap ani birta nang pale Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng pensisi kalak isia check pipajir ponlo bonta ningkan hini sose api antala so tangka pipajir edet ke mahume me alam lasi art and culture department pentong kopine det loma mainte kachi jogdun atum tong kopine det lone pusi dorsing terang pen phirang kyang no puchini non malom so poraphan birta moington peksena Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh, along with special offers of for Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. A Turkey outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins,
Flux, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkini outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo pipurhat birtalong wangtulo. Ikal abizan adum cipatir pipen kidamtang jakhong ni phai pho ani pen ni pho farman silonizan Sankardev sisu nikiten along seke paduponsi jakhong ni phai sirkep ani mesen pen kapajut pona birta nilitum apherang ke pen birta nang pale. Ikal abizan atum pen seke kipialong acharya abizas work pensi than pondola pen kijut ani anon killing lapen sing timong atum chetong dun ICDS atum asonsi laso ikal abhijan along ta osomar tumaphan lokithan yoga atap kardam assembly kilun lapen ki kan hai hui than pon Karbi Anglong aru ikal vidyalay center pangrom pet pen long pharohini ando ikal abhijan along Bukazan subdivision angkang pen hidipi balibathar lapen silonizan center athan bang atum chetong dun laso ka chetong along pinangan mesen alam mate osomar tumaphan Kopuson silo kithan penceng lok ason kithan kapare ponang jima lahaya puthak chithan rinti. Dolamara Police Thana ke parlo diplu ronghang arong amekar sing ronghang achor lo dep rong parpia phan diplo lang roi lang ki thepen lang ki pondet pen long lelang pusi non hejong kat news along birta nang pale. Kat news along birta nang ke pale ateng ke Dolamara Police Thana aro diplu so ronghang arong amekar Sing rong hang lapen achor lo de brong parpia tumpenan so sok chili ki pudam pen anikang sam apor malom pen hem ka chibang ahut inglong anal arwe ki jang ki thepi ga chok men langa thui ki bang ahut pinan so phanta lang pon phitlo pin so bang lang ki pon pen jok chitlo sitami achor aphan ke lang pon detlo Dolamara thana police rong asor lapen SDRF atum pen diplo aroi along nini andrilo bon lang ki jang abang phia phan longun edet lo pusi birta long dun diplo aroi along tolong ka ve ajoksi la solam phonang lo pusi ki song ki porat atum ningri rinti দেওবাৰে গধূলি 6:30 বজাত দুজন গৰাকীয়ে মাইকী মতা বেলেগৰ জেগাত উঠা দিবলৈ গৈছিল কিন্তু সেই ঘূৰি যাওঁতে এই নদীখন পানী ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁ পাৰ কৰিব নোৱাৰাত দুজনকো পানী উটাই নিলে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া মাইকীজনী এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু গিৰিয়েকে বাচিছে এই দুখৰ বিষয় দলং নোহোৱাৰ বাবদ ৰাইজে ইমান কষ্ট পাইছে আপোনালোকে এবাৰ গভৰ্ণমেণ্টে সুবিধা কৰি দিয়ক কাৰণ বহুত দুখৰ কথা আজিলৈকে দলং এটাও নাই আৰু হ'ব পাৰে তেনেকৈ বিপদত কাৰণ বাৰিষা সময়ত পানী বহুত ডাঙৰ হয় গতিকে সেই পানী ৰাইজে বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সুবিধা দিব লাগিব যাতে যেন ৰাইজে সুবিধা পায় আৰু যাতে তেনেকৈ ঘটনা নহয় তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ ইয়াত নিহাং ঘাটৰ পৰা এইটো ডিপ্লুচো দাধৰা তালৈকে 7খন ঘাট পানী আছে এই 7খন পানী ল'ৰা ছোৱালীকে আহিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট পায় গতিকে আপোনালোকে সুবিধা কৰি দিব লাগিব গতিকে যাতে যেন আৰু বিপদ হ'ব পাৰে কোন ল'ৰা ছোৱালী LP স্কুল হাই স্কুল ME স্কুল কলেজৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অহা বহুত কষ্ট পাইছে হস্পিটেল চিকিৎসা আৰু চিকিৎসালয়টো আৰু যাতে যেন আৰু স্কুলৰ পৰাকে ল'ৰা ছোৱালীক বহুত কষ্ট নাপাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সুবিধা কৰি দিব লাগিব গতিকে আজি এই ঘটনা নহয় আৰু বাই চান্স হ'ব পাৰে ভৱিষ্যত কাৰণে আপোনাক সুবিধা দিয়াটো আৱশ্যক মই সিমানখিনি কৈ সামৰিছোঁ Karbi Prime Time ang kilabon si Kang Ton Paikla, dumi takmi, kurwang tu.